Well, ofoi dugu tek man food Lakwed TV and la did the band kachel ke Acholi Princess ma watika ka ini kanywa lok maduong dong ibul bud nyotwa me achel ma wachako kere wachako neno kiep ma la megewa Acholi Princess wachako kere wat ma mege ilok mewe kidong jem kene manong endo o tika temu timune kidong magwa nyo en timu yeke ma America nde tim eninu lo ko kene wa America bir ko wan don wanen ni no pa wan watigi peko maraj mangeni wane in an kachel ki en wan wayo lo nyore bero lo nyore wale ini watigi lo tieno igankwan ka ber ma pat tim metek gun timu don ma raja de homosexuality. Makapa wachunga pian mane ini gin mama pe te kwa mamegwa gin no pe dak tim maraj magitiga rwako ne ata rwaka te tek botwa kakany inero mamigi pian initi dano ma duong loko in dana mo kene timatika neno in madonge wa an princess ata kere jar kere ngam ayni la wena wal dana magullo lo eni bara tie magi wa princess an mega enu neno my favorite so Johnny enu ni ko berina ngeni oloto ben ngi mergi win ko ngi bori lok ma migi ma lok ki lok kom homosexuality mado donyo ma tek to twal ikumaro botwa kakanya di ben lokana ne chuara chunya mara lokana ne let raja dida pian kai ti winyo ni vulo mo kana don kite ka legalizing manyore ani kelo dit with board ma gi winyo chuny ano ni no don ne kalo mo kana ni don chi ko yi ne go tem atie manyore wan be waramo timo ne timi ni gimiri mo ni gitak chuny mete manene ma ni keratina ni wal mer lega matak ni tie satanic feelings pian in piramo ber ki feelings kum la chola wore ka ni pi satan mo iti donyi ki toke nano chi geno ni mer lega matak ki dong rudi mite kwar ba be ka gitwer nan gi mo matima pigen ni gonen pian wan ma chalo dana ramo ngai dogwa gen mo mo timo ne ma pat ki lega dong pe Jumatwer lega matek go leg matek Jumatwer lobo en ken mi te kwar pa rudi ken mi ka ginano gen marati time ikara onyo i dogang mone ka gi moti magira matimene ie onyo luo vulo go chako loket gio piana nge gini teme ken vulli ka nge ka dan mo teki gira mo timo tichone ma wi gidong yamuti ie mabe ni ne keta no tikere Omaro kemar donyi kom bulu kilo tiyan mate tiyana ye tutwale eto lu dir madan kirika winya ni jomo kene dongo no gitie bene ma Lakwed bedo menyo no gioni no pedakte komon tutwale gene tika time ne an bedo wakaka mugo mapad bedo gitikan katimo ne ba an gana go introducing gene on ya Acholi kan ana wo mani gititu university tu mere aga kacha awinyo ni gitie duloke mukene Kenyans manyuti gini wa ko chakte me kanyi ono kake mani mapara yo kelo pikom lutiana chule go er gini mer ki yab wange nan lok oni en kita ana wanya ni ka no rodi nyu dano nyu en kiri politicians giramo lo on workshops mo go manak on mi lok ke vulu pa vulu tikwana an pengo kitimo gene ni pian gene ngan mo pro vola ni met wa en jerga timo ne gene mo ma met ke nyupe manyuti giti ke na kitian lok mo ni ai da tian lok mi tian ne pian ko mbede chano di vulu timo gi moy kan ma kelo chana chingi chino mer ke nan lok oni irwa mamalo antama ano pochutwal we ma mege met amaro anyono bene mateki ota daga tam ni luba me polo ni otik medo kong bore mwaki maduong wek kiri ka chedo ana ba lege ba angeo jo kene kadong ma chela kibo gi chako
dong ware le kirma dong gedek piero ilo ki concert ki ngo gini in kirilwa tie ke yom chuny dara ana wai ni abiti concert ba kirilwa no tamatini kada wer ma do adugo consultant madam yon dakka dok DJ ko